ijuru turagushimiye cyane rwose mukama bw'ingabire y'ubuzima dufise muri saa cyenda y'umuhingamo. Uyu ni umwanya mwiza w'icyumba cy'ubuzima bwacu. Uyu ni umwanya mwiza wo kurwanya ibyo byose bitera amarangamutima yacu gutunura no gukusagirika. Tutari kumwe nawe Yesu Kristo umukozi mwiza, tutari mu masengesho nacyo twokwishoboza. Ukaba Yesu ndamusabye umugisha kuri abo bose ibirenge byabo bivuga kuri uyu musozi kugira ngo ubwiza bwawe bushirizeho kugaragara mu kigwi. Ukaba Yesu ndagusabye umugisha, ndagusabye urukundo, ndagusabye impuhwe, ndagusabye imbabazi kuri abo bose duhuriye kuri iki gicaniro cyawe cy'ubutabazi. Yesu nugaruka nugaze, Yesu nuhabwa icyubahiro, Yesu nudutere iteka kandi duteture mu makuba atandukanye. Ndi imbere yawe basamura ubwiza bwawe, ndaje kugira ngo amasezerano yacu ntakagire na rimwe risesekara kure y'ubuzima bwacu. Ndaje kugira ngo impuhwe zawe zitugaragarize ubundi bubasha akandi karyo keza ko duhabwa imigisha yose Uwiteka yatugeneye. Yesu ndarambuye amaboko kugira ngo ubwiza bwawe usesekare kuri iki, ubwiza bwawe usesekare kuri iki gicaniro, imbabazi zawe zibe kuri twebwe abana bawe. Erega Yesu abo duhuye kuri iki gicaniro bafise imitwaro itandukanye, bafise uburwayi butandukanye, bafise imibabaro itandukanye, bafise agahinda gatandukanye, ariko muri byose na bose turagushima kuko uri umukiza wacu, turagushima kuko uri umutabazi wacu, turagushima kubw'amaraso waseseye i Golgotha. Ayo maraso niyo mpamagaye, ayo maraso niyo nambaje, ayo maraso niyo nsabye ngo adutandukanye n'ibyonnyi by'ubwoko bwose. Gira impuhwe Yesu uduhezagire, gira impuhwe Yesu utuganire ibyacu byanyazwe n'amashetani, gira impuhwe Yesu ubohore ubuzima bwacu, gira impuhwe Yesu utagatifuza ubuzima bwacu, gira impuhwe Yesu turinde kubabara, gira impuhwe Yesu twagurire imbere, gira impuhwe Yesu duhe urukundo, gira impuhwe Yesu dukize imibabaro y'ubwoko bwose, gira impuhwe duhe umugisha, gira impuhwe duhe ubwiza, gira impuhwe duhe umunezero, gira impuhwe twagurire, gira impuhwe uduhe ubwenge. Turashaka kubabana, turashaka kugaragara nk'abasamura bw'ubwami bw'ijoro, turashaka kubohoka, turashaka gusimbasimba ukuri kw'ijambo ry'Imana, turashaka kuzura umutima mweranda, turashaka kubona ukugira neza kw'Imana tukiri kuri isi y'abazima. Niyo mpamvu muri Zaburi ya 7 twatuye ko turi abanyamugisha, twatuye ko Imana iri kumwe natwe, twatuye ko Imana idukunda, twatuye ko Imana idutera iteka, kandi twatuye ko Imana idutetura mu makuba atandukanye. Mu izina ryawe Yesu Kristo, ubwiza bwawe bwakiriye mu buzima bwacu bw'abana batuye kuri kino gicaniro. Amen. umugisha w'Imana ube
ubuzima bwa twebwe twese abana ba Rudasumbwa, kandi ndabaye ikaze mu mwanya mwiza w'ijambo ry'Imana. Ari umukristo abajije ikibazo imbere ko n'icyabuza bwa saa 9 yavuze ngo kugira ngo ashobore kugira ubutunzi niyo mpanuro woma, ariko nagiye kwisanga ari inyigisho umuntu ashobora kwigisha mu minsi itandukanye mu masaha atandukanye. Gato imbere ko bategura inyigisho kugira ngo turabate mbega burarimo ubutunzi yakuye. Mwibuke ko turiko turasozera ukwezi kwa kane kuko tugusigaje mu minsi 14 kandi mwibuke ko ari ukwezi kw'amashimwe. Inyuma y'ukwezi kwa kane tuba twinjiye mu kindi kintu kidasanzwe, tuba twinjiye mu wundi mukorere ushingiye kuri ka kabuto twatanga, kuko tuba tuvuye mu rubyaro rwa Lea, tuba twinjiye mu rubyaro rw'inshoreke, cyane cyane yanjoreke Biruha ikomoka ku kwibanda ku kwiyegura kwa Rakeli umugore w'igikundiro Imana yari yasize inda. None gatoyi ndawemereye ko muri rizavu ya saa 9 zozaba izo ntwaro, zozaba izo ntambwe, ariko gato imbere y'uko mwumva neza ko ubutunzi ari ubw'Imana, mwumva neza ko ubutunzi butangwa n'Imana. Ibyo nobivuga sinobimara, ariko icyo narengeje mu kubabwira ni uko ijambo Imana yivugiye ritigera riterwa, kandi ijambo Imana yivugiye ritigera risuzugurwa, ijambo Imana yivugiye ritigera riva ku cyaha, kuko ari Imana iriho naryo ryamaho, kuko ari Imana ishoboye byose, naryo iryo jambo riba rishobora byose. Birumvikana neza ko ijambo rimwe uza gufata muri kano kanya, nababwiye ko ari inyigisho ngiye kuba mu minsi itandukanye, ubugize inyigisho mushobora kuzinumerota intambwe zoshobora kukugeza mu butunzi bugaragara n'ubutagaragara, kuko mu butunzi butagaragara niho dukura ubutunzi bugaragara, sibyo? Bibiliya ivuga ngo isi ni iy'umugama kumwe n'ibyuzuye kuri yo, isi yose n'ibiyibaho byose. Ndavuze ngo byose. Amafaranga ntabwo niba nizabwe gukimba ukadadaza ukaronka amafaranga. Buno amafaranga ni umuntu, amafaranga ni impapuro, amafaranga ni ibipapuro, amafaranga ni amabari. Niyo mpamvu igenda nigisha inyigisho y'amateka ingene kugira ingene Imana izana ibisubizo by'ibibazo byacu, ku buryo mudakwiye gukorwa n'isoni zo kwisaba amafaranga. Nubwo mu ijambo uvuze uri kurasenga rihinduka ibari, n'amafaranga n'ibari. Ntabwo uzoba wenda amafaranga n'atangwa n'Imana ngo ntugasaba amafaranga Imana. Muyesere Imana ubyumve byose ndayagusabye, ariko kandi nabwo yama ntaregerete notera ntagerete notera, mugo uyange tugere ku mpimba zose, uyange tugere ku bitaro byose, uyange ufunguza abafunzwe, uyange abakene baronka amazu baronka amatwarete meza, uyange rwose kuko urayafise urayajyana. Ntabwo umuntu umwe azoba yenda mu guseka nabi Imana nitanga amafaranga, niyo itanga akazi, niyo yigurira inzira, niyo ikirinda indwara kugira ngo ya mafaranga yo kwivuza uyakoremo amakuru. Isi ni iy'umugama kumwe n'ibyuzuye kuri yo, isi yose n'ibiyibaho byose. Nk'ako umugama niwe yayishinze ku biyaga ayitereka ku nzuzi. Reka mbabwire akavuga sibyo? Ubundi isi Imana yayishyize ku manini. Uyaba twari tuzi inkingi mu bibazo 60 Imana yabagiyeyo, harimo inkingi zishigikiye isi kugira ngo ntitembagare, cyane inkingi zishigikiye isi kugira ngo ntintwane yuzure n'ijuru. Yowe yavuze ngo muzosome neza, aravuga yo muri yo nomena ati Imana ndazi neza ko ushoboye byose, atandi gishobora gusuzugura imigambi yawe, ati musebe kwicecekera ungirire neza. Dasetitusi umunyarwanda yavuze ngo nzi yuko ushoboye byose kandi ntacyakunanira, wambereye byose Yezu, ntakibasha kurogoya imigambi yawe. Abakijije turahiriwe, tukomeze gusenga tutajebajeba. Mudatekereza musanga Imana itanga ubutunzi, kandi sinabwiye Salomo ngo ngiye kugura izahabu n'ifeza abe arizo ribika agiye mu gihe cyawe. Iravuga ngo nzabona ubutunzi nawe uri mu rugo rw'isoza bwawe, ariko Imana ntibihindure rwose. None ko nta butunzi bwo nawe utajya n'Imana
umutima wanjye kwirinda icyaha kwirinda kugendera ibintu kubabarira kurekura ugashinga natwe ubikabana ukabwirikazakajya kutagira uwo ryajyanye wampaye imiremire wambaye imiremire bwajyaho ahakirutse
ngo amwakirira hanze. Amaze kumwakira hanze kumbura akavura imbeho iraza. Imbeho iki uwo muhungu yose ageze azahita kumva ati amusore nawe ntabwo ufata imifuka nakoze icyo ashoboye nawe narishoboye n'ibindi byinshi agize kumbe yarigiwe ajya kuvugira undi mukobwa bakundanye yari yamuhaye kubera iyo twiyo ikumenyekana umukobwa runaka akeneye mugabo ahavuka ndabona umuntu ari muri cyane yakikura nawe bari bamaze kuyegeranya yafise atagira ikibazo cyo yakikura umukobwa yiyubashe yishoneye n'umugabo agize iki azimana mugabo ashaka faraka kubyo n'ibyangaje mugabo muzi utunatuma ubutunzi bwawe ibyo yabwira kubera ubundi no kugenera kumenya inzira wote kugira ubutunzi bwawe inzira wote kugira ubutunzi bwagutse banzumenye ubutunzi ababugenewe n'abafise imiziri cyane n'umutima udacyoye wa mutima utari mu isigo utari mu bwibone ubundi no kuba n'umuriye rero ugomba ukaba ngombwa ko ukora umuriye mbere wamura n'ibyo mu wese n'izisanga igihe urakenera umuntu cyangwa ufakagera ubutunzi bwawe kandi akabikora n'umufasha mwiza kuko nawe ubwawe uri mu rwego uri icyo kitiwe kigira ubwenge sibyo ikindi cya kabiri umuntu afise umutima udacyoye uwo muntu afise umutima udacyoye wa umunezeze cyane ubundi hanyuma mugendana umutima bituma bitemera ubutunzi bw'Imana gusa muri we icya kabiri uba ufise imiziri cyane imiziri cyane y'amana n'iyanduwe ukajya imfungwa n'ibimana yakugabuye gaburira abandi yakwambutsa abandi yakugaburira kwenza abandi yakubabarira abandi kanatsinda ni itegeko n'agatindo ni umutego ni byeje Imana yaguteze ngo babane na mugenzi wawe ngo utubarire ukuntu tubarire abandi so bisigwa kwikubabarira kuko nawe wabareye utababarira birakura bisigaye byose nacyo biba bikumarira icya gatatu ngo atekereze umutima mu bitagira vura ibitagira vura ni bwari bikomeza kugira imibiri yacu ibishobisho mugabo bidashobora kugira amarangamutima yacu ayakomeye sibyo ngo ntarondere kandi atarahirira kubeshya kurahirira kurahirira ikintu ngoma gihagarara imbaga yigisha utuntu tune mu tugumye njyana baganira sibyo ngo kandi atarahirira kubeshya umuntu atarahirira kubeshya ubundi mwana yigeze ari barabivuze neza wibagisi mbona niyo yandeze mu bigondo yuka iyo mana ivuga n'usohorera gushika gupfa kwacu niyo mana ibyajyanye kumva amategeko yayo yanyakurumurira cyari kugira ngo n'umuntu wo kumva no kumvira amategeko y'amabwirizwa ndagushinze uyu munsi ngo iyi migisha yose izokuza mu gugasanga gusambana birakorohera kubeshya birakorohera kunyanganya birakorohera gusura ikinyoma birakorohera reka ndakwibariza ikintu Good
narumoguza niwenya muje n'Imana ubunda shima ni Kristo umwana w'Imana niwe uzofita kuko n'ubutagaragara uzomufisi kandi ntugomba gutingana na kugeza wamaka ugosa amafaranga yawe ubutunzi iyi si iri kutango miliyari ninde yakubwirwa ngo ubutunzi umuntu wawe n'igihugu n'abandi bantu bakuru bikenye nawe ugomba kuba ubutunzi w'amafaranga uzahira nawe korana y'inama y'ababishe abantu ijana bavuga barika wakicara agasangira nawe wakanezerwa nawe Imana y'Petero n'abandi buruba bakavuga ati ndabonye Imana itapana kubuto uwishimye wese akagira umutima uciye bugufi ibana nawe ngurumira ubutunzi bwacu n'ubundi ushimiduka ukeneye ubwato ukeneye indege ukeneye ikibuga ukeneye ariko wakeneye kubaho kuri wogura mu rugo basuzuma unyigisha maneno nyora kuri kwawe kandi unyigishe kuko ari wowe Mana uri umukiza wacu ni wowe umanizigiye umunsi wose ni wowe uri mwiza wawe ukamenya guhora ku ngoma hamwe n'ubuntu bwawe buhoraho ukabigira imyaka yose ntiwibwire icumuro bwawe n'ubuto bwawe ntiwibwire amanyawe ukabiseka ntiwibwire ubugabo bwacu ari ni utwibuke ukurikije ubuntu bwawe utwibuke kubera ubwiza bwawe mukama uri mwiza nyabura ingoma uragororotse nicyo gituma wigisha inzira nziza abacuruzi natwe uyu
mukama abagenda batarabyara abategetsi n'abakiburondera abafite promotion n'abakizishaka mukama tugirire ikigongo abari mu miryango y'Imana n'abari mu miryango yabo mukama tugirire ikigongo kubw'izina ry'umwana wa Yesu Kristo nyamura ku ngoma turekurira ibicumuro byacu biraremereye uko baharagiye umwereka inzira akwiye guca umutima wiwe wiyamira wowe Yesu uyu munsi wumva ibyo tubere umugisha Yesu urubyaro rwacu Yesu urubyaro rw'abakuba rwotoranya isi rugatoranya ubutunzi bw'ibiri ku isi byose ni wowe wabiremye n'izahabu n'ifeza n'amashurwe n'imirima n'imizabibu ni wowe wabiremye ni wowe washyizeho niyo mpamvu tugusabye ngo dutandukanye n'ibyo n'ubwoko bwose dutandukanye n'ibisuzuguro by'ubwoko bwose mukama umutima wacu nuduhe uruwe kwiyamira mu buhiri mukama urubyaro rwacu nuruhe gutoranya isi iri ku mutima wawe mukama riyicuriye twebwe tukubaha riyicuriye twebwe tumaze kumenya agaciro ko kuba mu masezerano mwami Imana nyakubahwa Yesu amaso y'abana bawe yo kwama yerekeje kuri wewe ni wowe ushobora gukura umuntu mu kavuyo ni wowe ushobora gukura umuntu mu mibabaro ni wowe ushobora gukura ibirenge byacu mu mitego y'ubwoko bwose nutwerekeze kw'amaso yawe utugirire ikigongo uko turi inyakamwe nawe utwitayeho nawe turira amadeni nawe dukura ku bushomeri nawe turira viza nawe tuma duhaguruka ngo turebe ibibe tubone gukurwa ku cyavu dushirwe ku cyana kandi turabarushwa gutakaza icyizere cy'ubuzima kubera impamvu zitandukanye ese warabiye inyuma yuzuye umutima wanjye ese warabiye inyuma yuzuye imitima y'ubwoko bwawe ese wakura amaganya mu buzima bwacu ugashyira amahirwe mu buzima tubaye raba amaruswa n'imiho turimo nyakora ku ngoma wese uturekurira ibicumuro byacu byose raba ukuntu abansi bacu bariko baranyaga hari abateraniye amafaranga hari abateraniye urukundo kuko baratuguranye ntitwabishyura hanyuma n'abatumenya ijisho tubura inyungu n'ubutaha hari abatwibye urukundo turabana turakwina abo bose bariko baranyaga bariko bifuza inabi kuri twe kuko babona umenga twarayibabanje mukama dutandukanye n'urupfu rwo gukenyuka urupfu rw'agashinyaguro raba ukuntu abantu benshi batwara gupfa kuko batabona agaciro kacu bari bazi ko tuje kugwiza umuryango ariko twisanga ubugumba bwadutanze imbere badusomesheje amashuri bazi ko ari icyo tuzobamarira none twisanze natwe ubwacu atacyo twimariye mukama ntidukure kw'imivumo n'agacinyizo mukama ntuzane ubutunzi bwawe burekeye mukama ntuzane ibigaragara kuko mu bitagaragara turiko turahagusengera tuzi neza ko ari byiza byinshi ugiye kuba mu buzima bwacu uwiteka nyakubahwa ku ngoma wowe Yehova ukiza indwara ukiza ibisuzuguro ukiza agacinyizo ukiza imibabaro ziga mu buzima bwawe bw'ibibondo byawe ziga mu buzima bwawe bw'ibiremwa byawe erega garagaza kuri umuremyi wacu ugaragaze gutunganye mu byo uvuga iri sengesho ryawe aya majambo yawe uyaherekeresha ibimenyetso n'ibitangaza izi nkingi zine tugiye kuzishyira mu buzima bwawe tugiye kwiyemeza kutakuryarya ku icumi tugiye kwiyemeza kutayoborwa n'umwuka w'idini ariko tuyoborwe n'ukuri kw'ijambo ryawe kandi nurokora ubuzima bwacu ugaragaze ko uyu musozi tutamenya ibanga ukuza kuwusengeramo ntutureke ngo duteterwe mwami wawe kuko ni wowe twisigiye muri igitutu cy'ubuzima bwawe ni wowe twishijemo kugira ngo tubyagize mu cyanya cy'ubwatsi butota utwabura umuganda wa vubi utwabura amakanzu y'igigangaro utwambure mukama icaniro uduhe igikundiro ese ubwerane n'ubugororotsi bwawe yo kwamariziga n'ubuzima bwawe turabikwisariye kuko turakwizeye nurokoretse urokora igihugu cyawe urokora abana bawe urokora Afurika urokora isi yose uyigize udukize maze amaganya yacu yose tuyasige kuri uyu musozi uko Kristo yasize imibabaro n'inkovu n'ingumasi yo mu kuzimu natwe tubisize kuri uyu musozi dutanganye amahoro
bwakuri umugisha w'Imana tukawakira kandi imbabazi z'Imana tukazakira ngo zitubeko. Amen, amen, aleluya. Kuko twahise turi mu butayu Uwiteka akatwumva, nta kindi kizanira ijambo ry'umugaba kuko Isirayeli 5:5 yabivuze, ni kumanura imigisha n'ibyiza ndetse n'ibyishimo ubuzima bwa twebwe bwari kuri iki gicaniro no mu bandi bose baza kwifatanya natwe kuri iki gicaniro basangira natwe isengesho. Amina. Uwiteka twishime, Uwiteka tunezereze, Uwiteka turinde kubaba, Uwiteka twagure twagukirwe, aho uruhanga rwacu igikundiro, aho ibiganza byacu umugisha n'ubugwiza, aho imitima yacu umunezero, aho ubuzima bwacu budahagarwa, abayobozi batejwe bate, abavuzi b'amahoro bamaramaye, turaranduranye n'imbizi cyitwa ubwibone, icyo kwega icyaha cyose kuko kiza n'icyaha, turakiranduranye n'imizi tw'imitsi inganirano zirongera urukundo ni rwacu, igikundiro ni rwacu, amahoro ni rwacu, ubwiza ni rwacu, ibyishimo ni rwacu, mukamudangarwa bubane natwe kandi turagushimiye rwose. Ni mu izina rya Yesu Kristo ibyo byiza tubyanditse imibiri yacu, amarangamutima yacu agakomera. Amen, amen, aleluya. Bwira umugisha umwana w'Imana, urakarama kandi uraniwe, urabere mu itoto nitotare